Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambiyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Renato, adina kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naawis man to riknak amang isalaysay iti kabadasak iti biyag. Tabarang makaibati iti sang kabasit nga adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Renato, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Talaga nga adu ti sukim nga agpatarimaan kadag iti lugan da. Saan ka amaawanan kadag iti customer? Wen nga rod, pare Jericho. Ket day tamot ti may sa apagyamyamanak. Gapo tadakkel ti panagtalag kanyak dagiti sukik. Gapo tatalagamot namin a quality ti trabaho. Kan may sa? Mayat ti panang pataray mo iti negosyo. Saan na kami abaybayan nakakadwam? Gapo tadyak kayat amadadael tayo kadag iti suki tayo. Ti kayat ko, good quality. Ti serbisyo tayo. Day tati mayat pare. Ala, agtrabaho tan. Ala, agtugaw kan Renato anak. Idasar kon ti pangrabyanta. Amaw anabannog ka itinagmalama pa nagtrabaho mi jay shop maw. Ay, agyaman tatang. Ngamrumbang kumaan nakaturog kayo itan. Alas 9 iti rabii. Kung nagtumit ngamin nga uray mga tayon iti kadwa tayo dito'y balay. Tapno saan kayo na marigatan. Ngam di umat ngamin kayat. Ay na anak ko, kabalak pa lang ti agtrabaho dito'y balay. At damit tay tangtangdanam nga umay aglaba ken agdalos, iti kada Sabadaw, iswa sa anak amarigatan, tagluto lang matiaramidak. Napigsak pa ilaeng, iswa di nakpakadanagan anak ko. Ala, da kayo nga rin ti makamo tatang. Ngam numarik na yon amarigatan kayo, ibagayo kanyak. Ala, agtugaw kayo. Tagsango tayo namangan, tatang. Naimbag abigat mo, Manong Renato. Kastamat kan ka, ading Ana. Kaslamat manggargari da ito eh. Taisam ba't nga isam? Di magasak. Gaputa kayat ko ako mustan, tilugan ko. Na-repair ka din? Marigatan ak ngamin ngag-commute. Iso akayat ko nga alang tilugan ko. No? Nalpasan? Wala ding, nalpasan. Mabalin mo nga alaan ita. Kasta ka di? Agyaman ak nga rudo kasta, Manong. O sige nga rod. Kwenta umon no mano amin ti bayadak. Kat alaak matan tilugan ko. Nakwinta ko na ading. Ato iti resibom. Nakalanad dita no mano amin ti bayadam. Agyaman ak manin, Manong. At timatibayad ko. Inton sumaran numanan. Wan, ading. Sige ha, taala akong tilugan ko. Anyan ni Ana. Agkinni-kinni payamag na. Anya kamutan pare. Sika talaga. Talaga akas jaylaan ti pannagnana. Sika mat. Ay. Mamom, madlaw nga aggustukan ka. Armam kit din. Ay, jak kaya tikas jay titigtig na ina babae. Makaamu ka. Naimbag abigat mo, Renato Barog. Ada ka din ni tatang mo, di tabalayo. Ay, wala na. Dumanon kayo lata di tabalay. Ay, agyaman ak, Barog. Ay, umayak man, makisarsarita ka ni tatang mo. Ay, amok namin analpasan dagiti obra na ita nga oras. Iso nga'y mayakon Wala na. Dumanon kayo latan di tabalay. Nasaya at matnumay kayo. Tapno da kasarsarita ni tatang. Wen, Barog. Sige nga, Rod. Labsan kayo pa dito'y shop. Wala na. Ay. Pare Renato. Awan ka di madmadlaw mo kanina na Josephine. Anya ko matimadlaw ko kan kwa na. Sika talaga, Jericho. Nalaing kang agdilaw.
Saan mo amadlaw? Kasla kursonada na ka nga agbalin a manugang. Anya? Sika talaga, pare. Simuro man ang tiki na sutil mo. Alakit din. Agtrabaho tan. Tapno ado ti malpasta. Nakaadun dagiti kakadwata. Sikamat gayam, Glory. Anda ka di iparepair mo? Adamat tanlugan mo? Kwa, Manong. Awan lugan ko. Isu nga awan ipa-repair ko. Kaya't ko kumati umay makisarsarita kan ka. Gaputan nakitak abas ti customer yu itangal daw. Amok, asaan ka unay ama kumikom. Di off ko ngamin ita. Kat gagangay mo't kadagiti agkakaro, bati agi inistorya. Saan ka di? Ading. Gagangay na. Ang siyak ngamin timang tartarimaan iti may salugan. Gaputa siyak ti kayat ti akin lugan amang tarimaan iti lugan na. Ano kayat mo? Ni payla ang Jericho ti kasarsaritam. Apag iso, nalpas ng aramidan na. Kasta ka di, Manong? Mabalin mo't kit di, Sige nga, Rod. Ading Glory. Kani, adar aramida. Pare! Siyak lang ang timang ituloy iter aramidam. Sana bale, amok ti sakit na. Ala, agis istorya kayo pa'y kanya ading Glory. Mapukpukawan aksan itinamnama ang makaasawa ka pa'y. Renato, anak. Apay matakas ta ti bagbagayo, tatang. Kasanaw, nagsarita kami kini Josephine. Kat imbaga na alikliklikam kano ti anak na ani Glory. San mo't tatang? Naira na lang amin ama kumikumak idikalman i J-Shop. Ngamjak inggagara aliniklikan ni Glory. Ang maguray kayo man, tatang. Panagkunayo ka di, kat ada panaggusto kanyak ni Glory, iso amap-mapan i J-Shop? Ajak amo anak. Ang amangan no kayat na laang mati makisiningid kan ka. Pasensya kayong tatang. Ngamjak amin kayat tikas di atigtig na iti may sa abalasang. Isukit din to masidag iti lalaki. Makapa-turn off para kanyak. Anya? Ayawan nga rudan na anak ko. Aglaklakay ka lang nga rudan abaraw. Tanapili ka unay. Manong Renato, adaman ang perdi tulugan ko. Nagrigat nga agi-start no kasjay amabayag ang nakasardang. Ipa-repair ko manan. Wala ding. Ibatim latan. Isote umuna a-repairin mi inton bigat. Agyaman ak, Manong. Ato ti Susi. Ibatik. Makaam mo kayon itilugan ko, ha? Sana bale? Agkakaaruba tayo lang, mat? Agyaman ak iti panagtalek mo kada kami, ading ana. Gapo, tanapanak nakakti good quality nga aramid yo. Sige ha. Ay, Manang Glory, dumagas ka pa'y ditoy. Agidantan nga gawid. Ay, napirdi man ang tilugan ko. Kasta ka di. Isugayam nga da ka ditoy. Ading ana, Glory, mabalin ka di nga imbitaran kayo amang rabiin ton madamdama ije balay. Kasangay ko ngamin ita. Ket adabasit insagana ni tatang pagsasangwan tayo. Awisan nyo mata ni Nana Josephine. Kasta ka di? Ay, sayang. Adamot ngamin na ira ng aramidak ita. Awan aramidem ita malam, Manang. Iso ang mapantayon to kadananang ijabalay damanong Renato. Sige nga, Rod. Namnama agtiyo umayo. Ado ti customer yu, Manong Renato. Talaga ang masapol yu ti agbantay di ti counter. Nang runa, iti Sabado, kan Domingo. When Glory, katagyaman na Dahil manugot ka nga umay agbantay iti weekends. Awan anyaman na. Awan mat ngamin ar-aramidak. Sana bale?
No agtultuloy lakit iti kinapig sa toy shop ko. Ingatok to ti sweldom. Awan parikot iti sweldo. Husto laang matititad mo kanya? Ngampatyak apo migsapay da iti shop mo. Ngamin! Umadadon ti repreparan nyo. Sapay la ko mga rod, ading. Ala, ag-lunch break ka pa'y. O may ka, intamangal daw iti balay. Nagpaluto akin ni tatang itinaimas amasida. Anya? Ay, oray saanan. Agawid aklaangan. Saan na bale? Asidaglaang mat dito iti balay mi? Ading Glory, patgamon ti awis ni Renato. Awan mat siguro dakas na. Ay ko ha. Wen mat ngamin. Ala, kamay kan. Inta pa'y mangan. Naimbag arabi iyo, Nana Josephine. Ay, si kamot gayam, barok. Ala, sumrak ka Agyaman hak, Nana. Ala, agtugaw ka. Anya ka diti maipaay ko, barok. Itaman pa'y asim marungkar ka diti balay. Kuha, Nana. Sarong karak ko man ni Glory no mabalin. Ha? Ay, kat mabalin. Barok. Mabit lang. Inak ayaban ni Glory. Urayam latan dito sa alas. Agyaman hak, Nana. Agyaman hak, Glory. Kamaudyanan na. Inaklon mo mutlangan ti idat-daton ko nga ayat. Nakababain man nga klonan. Ngam, idipay lang amin nga agayatakan ka. No kastang rod, agkasartan. Sige. Umanugotak itinayta ako ng Renato. Ngamin, ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Glory. Maragsakan para kada kayo ka ni Glory, pare. Agasam, love your neighbor. Saan kan ngay madeo? Sika talaga. Sutilin nakmanen. Angam nalabit. Da kami atalaga kini Glory ti agkagasat. Iso anadanon ko ti kastoy atawan ko. Sakbay ang makaasawa ak. Siguro pare. Ket congratulations. Ken best wishes kada kayo. Ay na, maragsakan anak ko. Kamaudyanan na. Mga sawa kamatlaang ngayon. Kunaklakit din waglaklakay kan abaraw. Takunamit idi adi mo kayat ni Glory. Kastamot lang ti kunak idi tatang. Impagarup ko, no talaga asaan akon amakarik na iti kung kunada nga ayat. Angam idi nagbaybayag, mariknak nga gayatak matan kini Glory. Iso nga inaram kon. Sa bagay, saan matkitde nga inapuraan ni ayat? Nang runa iti panang bukil iti pamilya. Mala, agkasar kayo nga rudain, tabareng maaw-awir ko pa'y dagiti agbalin nga apok. Talagang agkasar kamin, tatang. Isong agsagana kayo, tadumanon tayon inton bigan. Kablaawan kayo adwa, Manong Renato, Manang Glory. Naragsakak para kada kayo. Agyaman kami, Ana. Ading ko. Ay na, kablaawan kayo anak ko. Nakaragragsakak. Sapay kumatay kadakadagos iti aw-awirat nga apaw. Agyaman kami tatang. Bayan nyo, inton bigat, at danton apo ko yo. Anya? Uy. Ay na, kablaawan kayo. Ay sapay lakuma, tamataginayon ti kinaragsak yo. Agyaman kami nanan. Naragsak kami amin para kada kayo adwa. Kablawan da kayo. Agyaman kami pare. Alang aruden. Intayo ni Jabalay. Intayo mangan. Rambakan tayo ti kasarmi kini Glory. Agyaman na Glory Gapot si ka tinagbalin asungbat kadagiti kararag ko iti apo. Sigurado ka kadi iti dayta? Amangan mo't nukon kunamlaang dayta ita. Tagasawatan. San man? Gapokan ka? Nagbaliw ti panirigak ken ayat. Diyak kayat iti ti agdaton. Gapot tayong pagarup ko, no agpapada ti gasat ken ayat.
Saan nga agpapada, tigasat kan aya, Renato. Kat ita, agtinulong ta, para itibangunan ta a pamilya. Husto ka, Glory. Kat ikarik. Ipateg kan ayaten ka nga asawak. Kan ina, dakiti agbalinto nga anak ta. Kastaak mo, Renato. Agbinadang ta, iti tiyempo, tirigat kan namay. Saan ka nagkamalian ang pili kini Glory ang nagbalin nga asawak, Mr. Lonely? Nagbalin a pagwadan nga asawa kan ina, kadagiti anak mi. Ita, naragsak kamin. Kastan, katagyamanak. Tuy pagayam mo, Renato. Renato, pagayam ko, nagasat ka. Gaputa ni Glory tinagbalin nga asawam. Kat husto ka, saan nga innapuraan ti pannakiasawa, wano panang bukel iti pamilya. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Renato, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kanitimat direksyon, Virgie Pacloy. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.